I dobrodošli u još jedan klip Euro 2020, to jest 2021. Dobrodošli u drugi deo gdje smo vam rekli, to jest ja sam rekao da ćemo najaviti još 12 reprezentacija koje su planirane za Evropsko prvenstvo 2020. Ostale reprezentacije koje su ostale to su 12, ono što ste vidjeli u prethodnom klipu je bilo oni prvih 12, predstavio sam grupe, objasnio sam vam kad počinje Evropsko prvenstvo, koliko grupa ima, da je prvo Evropsko prvenstvo za 24 reprezentacije, da je uglavnom bilo sa 16, da više nema od dve ekipe koje se plasiraju direktno, ima treća ekipa koja kao ide navodno baraž, koja se spaja zajedno s njima sve do finala. Evropsko prvenstvo traje mjesec dana, imate do sve grupne faze koje budu bile, imate 3 utakmice dnevno, 15 sati, 18 sati i 21 sat, da ne dužimo dalje, znači idemo da vidimo kako se zove ostalih tih 12 reprezentacija. Idemo. Samo sekunda. Tako je. Imamo, znači, gledali smo grupe, idemo da vidimo timove. Znači, stigli smo do Severne Makedonije. Severna Makedonija šta nam daje, znači vidimo njihov skvad, oni su se isto preko baraža kvalifikovali preko Gruzije. Pogledali su na golmana, imaju Stole Dimitrevski, Risto Janko i Damjan Siskovski, u odbrani su Egzom Betuali, Gojko Zajkov, Kire Ristevski, Visar Misluji, Egzjan Alioski, Stefan Ristovski i Darko Velkovski. U sredini terena je Arjan Ademi, Ferhan Hasani, Tihomir Kostadinov, Boban Nikolov, Eni Bardi, Stefan Spirovski, Elif Almels, Darko Čurlinov, Milan Ristevski. U napadu su Ivan Tričovski, Aleksandar Trajkovski, Goran Pandev, jedan od najstarijih igrača njihove reprezentacije, Vlatko Stojanovski, Krste Velovski, Marijan Radevski i Daniel Avramovski i trener Igor Angelovski. Jedna malo nepoznata po meni ekipa, perspektivno mlada, ništa specijalno nisu poznati, generalno outsideri su ovdje, tako da idemo dalje. Imamo poljsku reprezentaciju, Poljaci, moji neki favoriti i senke jesu da nisu neki veliki i poznati igrači, ali za mene je Robert Lewandowski broj 1 napadač. Imamo golmana Vojčeh Ščešnji, Lukas Korupski i Lukas Fabijanski. Imamo u odbrani Kamil Pjatkovski, Tomas Kedziora, Jan Bednarek, Matijas Rubis, Kamil Glik, Bartosz Berezinski, Mihael Helik i Tomaš Pušašk, Pavel Davidović, Kasper Kozlovski, Karol Lineti, Gregor Krakjovak, Matjuš Klih, Jakub Moder, Plaketa, Frankovski, Zelinski i Jovzik. U napadu su čuveni Milik, Lewandowski, Robert, Sviderski, Kovnacki i Svizerkov. I trener je Paulo Souza. Moj favorit je Robert Lewandowski, nadam se da će taj igrač napokon proraditi na nekom od prvenstava. Idemo na Portugal. Portugal je u grupi sa Francuskom, Nemačkom i Mađarskom, to je ona čuvena grupa smrti. Oni imaju golmana, oni brane stvari trofej koji je osvojen Euro 2016. godine u Francuskoj, pobedili su Francusku u finalu sa 1-0. Imamo Rui Patricija, Anthony Lopeza i Rui Silva. U odbrani imamo Nelson Semedo, Pepe, najstariji igrač sa 38 godina, Ruben Dias, igrač proglašen za najboljeg igrača engleske premijer lige, Raspel Guerrero, Jose Fonte, isto jedan od starijih igrača od Bambreni, to je posljednji, znači njihovi turniri u tim reprezentativnim karijerama, Joel Cancelo i Nuno Mendes. Sredina terena je Joao Moutinho, Bernardo Silva, Bruno Fernandes, Danilo, William Carvalho, Renato Sanchez, Guedes, Ruben Neves, Pote, Sergio Oliveira i Joao Palhinha. Znači, kao što vidite, sama imena pršti na sve strane. I naravno u napadu moj vršnjak Cristiano Ronaldo, Andre Silva, Rafa Silva, Diogo Jota i Joao Felix. Njihov trener Fernando Santos. Idemo dalje. Došli smo do Rusije, za mene je ona nepoznanica, još uvijek znam neke igrače, neke ne znam, ali vidjet ćemo. Anton Šunin, Juri Dujpin i Safano Golman. U odbrani su Fernandez,
Divev, Karašev, Semenov, Kudryasov, Džikija. U sredini terena Čerišev, Ozdojev, Parinov, Zobin, Golovin, to je dobar igrač, Golovin, Zahmedinov, Fomin, Kuzjajev, Mostovoj, Muhin. Imamo, znači, u napadu Sobolev, Zabolotni, Mirančuk, Janov, Džuba i Makarov. Trener Stanislav Šeserov. To je isto neka ekipa koja je bila i na tom svetskom prvenstvu 2018. godine i ništa se drastično nije možda promenilo, ubacili su par igrača. Idemo na Škotsku. Škotska, koja je savladala našu Srbiju, nažalost, na penale. Evo, kao što vidite, izgubili smo na penale, imali smo šansu veliku da prođemo, ali jednostavno nismo iskoristili. Čudni su Škoti, tvrdi kamen, lome, krše, znači ništa specijalna ekipa, ali igraju neki svoj fudbal. Golman David Marshall, Craig Gordon, John McLean, u odbrani Stefan O'Donnell, Andy Robertson, Grant Henley, Kieran Tierney iz Arsenala, Greg Taylor, Gallagher, Cooper, Patterson, Hendry, McKenna. Srednja terena McTominay iz Manchester Uniteda, McGinn, McGregor, Christie, Fleck, Armstrong, Turnbull, Fraser, Gilmore, Forrest. I u napadu Duke, Adams i Nisbet. Znači Steve Clark, poznati trener koji je trenirao, ja mislim, i Coventry, kao ja, sećam se kao mali, dobar trener, i Celtic, ja mislim da je trenirao. Idemo na Slovačku, došli smo na polovinu, još polovinu tima i ostataka. Squad je sljedeći: Martin Dubravka, golman, Kućjak, Rodak. U odbrani su Pekarik, Vavro, Valjent, Šakta, Skrinjar iz Intera čuveni, Kubočan, Hančko, Košernik. U sredini terena Greguš, Vajs, Duda, Suslov, Benez, Hroškov, Hamšik iz Napolija, ako se sećate, Haraslin, Kucka, Lobotka i Hromada. Napad Boženik, Mak, Duriš i Hranc. I trener Stefan Tarković. I oni su jedan isto dobre neki ekipica, ali nešto specijalno ne mogu ništa ni da urade po mom mišljenju. Idemo na Španiju. Španija je sljedeći sastav: golman David Gea, Robert Sanchez i Unai Simon. Odbrani su Aplicueta, Llorente, Torres, Garcia, Gaia, Alba i Laporte. Kao što znate, Sergio Ramos nije pozvan. Sredina terena Busquets, Llorente, Koke, Alcantara, Torres, Rodri, Ruiz, Olmo. Dani Olmo, veoma veliki talent fudbaler, igrao je Dinamo Zagrebu, sad je, ja mislim, u Leipzigu, ako se ne varam, Adama Traore i Pablo Sarabia. U napadu su Alvaro Morata, Gerard Moreno, Mikel Orazabal i Pedri. Trener Luis Enrique. Mislim, nisam siguran, moja neka procena da je Španiji malo tanak napad. Baš tanak. Idemo na Švedsku. Švedska je u sastavu sljedećem na svetskom evropskom prvenstvu. Golman Robbie Olsen, Carl Johnson i Christopher Nordelet. U odbrani su Lustig, Lindelof iz Manchester Uniteda, Grenqvist, Bengtsson, Augustin, Helander, Kraft, Jansson i Danielsson. Sredina terena Larsson, Ekdal, Forsberg, Svensson, Sema, Klasenson, Svanberg, Olsson, Kulevski, Quaison, Kajute i napad Berg, Isak i Larsson. Iskreno, ekipa isto malo čudnija, ne znam neki igrače, ali ne znam sve. Isto jedan od favorita koji može da bude, ne neki jak, ali Švajcarca, Switzerland. Švajcarska je na golmanu Jan Sommer, Mvogo, Omlin. Imamo u odbrani Mbapu, Widmer, Elvedi, Akanji, Rodriguez, Benito, Šar, Omeragić, Komert i Lotomba. U sredini terena su Zakarija, Freuler, Džaka, Vargas, Zuber, Sou, Faknat, Fernandez i Sačiri. U napadu Embolo, Seferović, Mehmedi i Gavranović. Trener Vladimir Petković. Generalno, Švajcarska ima kontinuitet i evropskih svetskih turnira, tako da bravo za njih, jedan od onako perspektivnih reprezentacija. Turska nije bila odavno i evo idemo sa Turskom. Turska ima na golmana Gonuk, Bairi, Čakir, odbrani Čelik, Demirel, Soyuncu iz Leicester City, ako zna, Meraš, Kabak, Yilmaz, Ayan, Muldur.
Sredina terena Joksul, Tufan, Tokos, Çalhanoğlu, to je mislim iz Milana, Antalya, Koču, Omor, Kahveći i Derešoglu. Napad Under, Karaman, Yazici, Unal i Yilmaz. Burak Yilmaz koji ima 35 godina, čovjek igra u napadu u Lilu, napadač Lila, osvojio prvenstvo u Francuskoj, znači neverovatno, igrač sa 35 godina, ekipa igra najbolje u životnoj formi, osvojio je prvenstvo Francuske ispred PSG-a sa jednim bodom razlike i Şenol Güneş, trener Turske. Turska je dobro krenula i kvalifikacije za svjetsko prvenstvo u Kataru 2022. Imamo Ukrajinu, pretposlednju reprezentaciju koju predstavljam na ovom klipu, je Bunkan, Pjatov, Trublin. Odbrani su Sobol, Kristov, Zabarnji, Mikolenko, Zinchenko iz Manchester City-a, Karavev, Matijenko, Timoškuk, Popov. Sredina terena Sudakov, Sidorčuk, Stepanko, Malinovski, Šaparenko, Marlos, Makarenko, Tisangov i Bezos. U napadu su Jarmolenko iz West Hema, Jermačuk, Besedin, Zubkov, Dobiju. I trener, ja nisam znao, Andrej Ševčenko. Čuveni fudbaler i najbolji strelac u istoriji ukrajinske reprezentacije Andrej Ševčenko. I posljednja reprezentacija ovog predstavljena skvada timova za Evropsko prvenstvo 2020. godine, to je ove 2021. je tim Wales, sad ćemo da vam pokažemo, ovako, idemo na skvad Walesa. Golmani su Hennessy, Ward, Davis, na odbrani Gunter, Williams, Davis, Lockyer, Rondon, Roberts, Empadu, Davis, Meham i Cabango. Sredina terena Allen, Wilson, Ramsey, Morel, Williams, Brooks, James, Levitt, Colville i Smith i napadi su Tyler Roberts, Gareth Bale i Kiefer Moore. Rob Page je trener, ali sada imamo jedno zalašnje naređenje, imamo specijalnog gosta, mog dugogodišnjeg pratioca od HIFE 20, Pazarac, javi se Pazarac. O, dobar dan svima. Dobar dan, dobrodošao u klip Euro 2020, predstavljena reprezentacija. Reci mi ovako tvoje mišljenje samog Eura, ili imaš nekog favorita? Pa, znaš kako ja mislim, Matke, moj favorit je Severna Makedonija, navijam za njih. Favorit? Velike... Ajmo ovako da prelistamo ja i ti grupe, pa ćemo da utvrdimo ovako tvoje i moje mišljenje. Imamo grupu A, Italija, Švajcarska, Turska, Wales. Šta misliš? Italija, Švajcarska... Turska i Wales. Ja mislim da će Italija to lagano da pobedi. Da, a šta misliš ko je drugi, ko ide zajedno s njima dalje? Turska, Wales, pa Turska ima neke šanse zbog toga što ima dobre fudbalere. A Švajcarska? Pa i Švajcarska i ne baš, Švajcarska ne poznaje mi dovoljno dobro. Evo sad ću ja da ti kažem, Italija, Švajcarska, Turska, znači dosta će se prelomiti na utakmici između Italije i Turske. Ja, pošto idu 3 dalje, znaš da idu 3 dalje, ne idu više 2. Taj treći ide kao neki baraž za nastavak. Ja mislim da će se dosta odlomi prva utakmica Turska-Italija. Italija sigurno prolazi dalje, imaju čvrst fudbal jak, a ovdje će se lomiti među Švajcarske, Turske i Velsa, mada za nijansu malo slabiji Vels. Znači, Švajcarska-Turska. Ja Velsu neke šanse ne dajem, gledao sam ih, nemaju neku ekipu, tako da to je to. Jedino Bale. Ali da, ali nije cijela ekipa Bale, što bi rekli, tako? Da. Imamo grupu B, Belgija, Danska, Finska, Rusija. Generalno, ovdje su sve reprezentacije ujednačene, sem Belgije koja iskače, tako? Jeste, Belgija, ja mislim da će Belgija tu lagano da svoji prvo mjesto. Jeste, ovo Danska, Finska, Rusija, možda Danska, a klaće se između Finske i Rusije, ali ja mislim Belgija, Danska i Rusija, Finska ovdje nema šanse. Jer Rusija je dobro, ima dobro ekipu. Jeste, imamo grupa C, Austrija, Holandija, Severna Makedonija i Ukrajina. Imamo ovako jednu stvar, znači imamo Austriju, Holandiju, Severna Makedonija i Ukrajina. Šta ti misliš? Pa ja mislim da Makedonija uz dobru igru može da bude druga, mislim. Moje mišljenje je to. Da, slušaj, moje mišljenje je da su ovdje ujednačeni svi i da
Austrija, Holandija, ujednačena je grupa, razumeš? Može da se ističe Holandija i to je to. Sve ostalo je ujednačeno. Ne zna se ništa. Grupa D, Hrvatska, Češka, Engleska, Škotska. Moje mišljenje je iskreno, Englezi i Hrvati, to je sigurno. Isto. Tu će se lomiti između Češke i Škotske. Grupa E, Poljska, Slovačka, Španija, Švedska. Da se ne lažemo, Poljska, Španija i Švedska idu dalje. Ko će sad biti tu prvi, i tu Slovačka je tu outsider. I grupa F, Francuska, Nemačka, Mađarska i Portugal. Generalno, da se ne lažemo, Francuska, Nemačka i Portugal, Mađari će biti tu skupljači lopte. Generalno. Jake su 3 reprezentacije. Tako da, jesu, tako da, eto, ukratko smo ja i Pazarac objasnili neke stvari, nećem više da dužim u ovom klipu, ja sam predstavio onih 12 prvih i sad ovih 12 drugih reprezentacija. Generalno rekao sam šta mislim ko će šta dalje ići, za dalje ne može da predvidimo dok ne vidimo prve utakmice koje budu odigrane reprezentacije kako će igrati uopšte. Mi ćemo, ja i Pazarac ćemo odigrati jedan fudbalčić Italije, Turske pred samo evropsko prvenstvo, ćemo odigrati onako na FIFA da vam malo dočaramo taj ambijent pred samog Eura 2020. Pazarac, pozdravljam te puno, pozdravljam publiku. Veliki pozdrav za publiku. Udarite obavezno like, share, subscribe, upalite to zvonce, nemoj da vam bude teško, lajkujte, subscribeujte se na kanal, a do narednog viđenja, ljubi vas brat Matke i vidimo se na Euru 2020. Ćao!